Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng, ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Ke rata re dira reading ya rena ya kgwedi ya February wa 2024. Re bona gore na dilo di tlo sala ka sepego mang. Ke ya ka se horoscope. Gantši horoscope e bolela ka ditšhelete, di-relationship, meshumo, di-business fela. But ye ke predictions. Re dira prediction goba just a reading. Ke mo ile gore re tlo kgona go kwane melaetša go tswa go manyeloi, and then le badimo ba rena ba ba le go mokganyeng, and then ya thusha because go ka kgotse le gore ka re ntse re bala so ba bolela ka di-problems tse le tlo kopana ka re ga le tsona mo kgweding eki, di-challenges jalo le jalo. So this reading ya go thusha because manyelo ya ba kgona go fa solution to the problems. Ba kgona go botsa okay, go solve that problem dira solo se go ba gore o ska kopana le mathata masowe dira 1 2 3. Okay, ke na le the page of cups. Okay, di tšwele di 3 ke di tšea di le 3. Ke na le the one of wands, ke na le the chariot, ke na le the emperor. Ke tlo tšea karata tše pedi gape tša mafelelo. Ke na le the seven of wands, ke na le the four of coins. Okay, ke nyaka di grouper the emperor, ke nyaka di tsamaya so, the chariot, this one di tsamaya so. Okay, ke nyaka molaetša wa go tšwa go manyeloi a rena. Manyeloi re ko rena our spiritual guides, our guardian angels, our spiritual teams ba reng animal kingdom. Okay, and then ke tlo nyaka molaetša wa go tšwa go badimo ba rena, our ancestors, our ancestor guides. Our ancestor guides ke bao e leng gore ba on the light. Na le ancestors ba ile gore they are not yet on the light, na le ba ile gore they are on the light. Ba leng on the light ke the ancestor guides. Ba re notice the signs. Okay, and then ke na le karata e nngwe gape e le gore le yona e sa tswa go e ka tswa go manyeloi, e ka tswa go badimo ba gago, e ka tswa go manyeloi, e ka tswa go badimo. Go tlile 2 ba gago, ke di tšea di 2, ga ke na choice, ke di tšea di 2. Ke na le the star ancestor, ke na le the mountains. The star ancestor, ke na le the mountains. Ke tlo tšea karata mafelelo ya go tswa go the mother earth, Gaia. Karata mafelelo ya go tswa go the mother earth gore na o reng ka kgwedi ya February 2024. Kgwedi ya February 2024 a re wena a be at peace. Okay, ke tlo thoma ka the page of cups le the one of wands. Okay, so go na le tlo diragalang this month kgwedi ya February, maybe le se di thomile ka gore kgwedi ya February se di thomile. Go gopela fola ba gagesho a re fe mokoko le boragolo fola before ba ka thoma go bolela ditaba. Okay, rato goes. Okay, ke na le the one of wands, ke na le the page of cups. Ba re kgwedi e ya February ke kgwedi le gore o tlo fila lerato mo go wena, gore o bona nako ngwe ka nore o ditse o iteng, mme bo naganne ka tsona bile go ba bila so nagane ka selo, but wa nore out of the blue wa no ka o tletse ka lethabo le lentšintši, wa no ka o thabile o sa tse gore na why o thabile, ke rona ka lethabo le ne o tla ka sepitinyana so.
ba re tseba gore wa ratiwa wa ratega gona batho ba bantši ba le they are around you ba ile gore ba go rata nako ngwe ka no se bone ka baka la mathata o fela kopana le yona ka ra bophelo o kgotsa o ba le mokgolo ona gore maybe gona batho ba le ba o tlhoile o se sowe wa ratiwa gona batho ba bantši ba le ba go rata the universe ya go rata e go rometse setšhaba se se ntšhi mo lefatsheng se le gore se ya go rata and le the universe ya go rata so you're going to feel this love okay and then go na le ntho e tlo diragalang ka ra bophelo ba gago ke ntho e botse ye le gore e ka tlo tlisha katlego in the near future e ka ba mošomo a new job oba a new job opportunity goba maybe ga lo nyakana le mmereko or ga lo nyako change o sa rate mo leng gona goba mohlomong o nyaka o grower within your career akere o nyaka o grower so wa ipotsa gore okay e re ke applyele mebereko e mengwe e re ke applyele di higher position jalo le jalo so ge le go nyakana le mmereko ye ke kgwedi e botse ba bantšhi lo tlo kry-a di-respond ba ile le setse le tswa di-interview goba le setse le rometse cv tša lena kae le tlo kry-a di-respond ye ke kgwedi e botse because wena you are loved by the universe you are loved by the gods okay and then ke na le the 7 of wands le the emperor okay ba re whatever o tlo e hwetšago ne goba whatever o e dirang o setseng o thomile go e dira ka se sebaka mmereko one o dirago like this is about your job your work akere ka no ba business goba e ka no ba ntho le gore ke something to do with art whatever o e dirago akere kore e nyaka kore e nyaka kore ba re keng patience e nyaka o be le go o ska fela pelo Romans a go ka tšatši le letseng e yakilwe ka mengwaga ba tšere mengwaga go e builda le lefase le re le go mo go lona goba the universities ga se creatiwe ka tšatši le letseng goba lefase le re le go mo go lona ga se le creatiwe ka 7 days go ya ka mokgwa bibele re botšang ka gona yes maybe ka no ba re ka no re 7 days wa kgotelo 7 days ya gona ke number ye re balang from kore ke the number from the universe or the number from the heavens but ge re bala ka number ya lefase le le ka moke it was not 7 days it was more than 7 days it was for thousands and thousands of years go ka buildwa go ka fomuwa lona lefase le re le go mo go lona planet earth ye le gore mo lapele ga ba e bopa ba bitša gore ke planet key okay so o be patient ne o be patient o ska ba le go fela pele go dira dilo tša gago go dilo tše le gore di tlo tlišetša katlego akere leeto le re leng mo go lona ke leeto le le telele it needs patience go ka kgotsa o ba le go fela pelo o tlo kgotsa le gore mafeletšo o feletša o dira di-mistake because wena o fela pelo go ntse o dira mošomo wa gago mola o ntse o tseba gore okay mo mošomong wa ka objective ke eng ke gore re kgone go fitlhelela 1 2 3 akere but wena o pusha too much o fela pelo ya go fetša nthoela o feletša o dira di-mistake le mo e le gore o tlo kopana le di-challenges o ka se di bone di sa etla gore no o tlo ba le di-risk kae because wena o fela pelo go fela pelo a kgone o paya attention but go dira dilo tša gago ka boiketlo o kgona o paya attention then ene ba buša ba re try le go bala di-documents if mmereko o berekang whatever o bereka ka yona e na le di-documents ka mogare le ka go bala those documents o di understande ge e le gore mohlomongwe it's a new job opportunity ba o hira le ka go bala contract ya ga o e understand gore na contract ya ka e sepela jwang job description ya ka e jwang job specifications sa ka se jwang ge e le gore ke business bala di-documents tša gago tša business and then keep di-documents tšao in order gore e le gore ke business le o reka dilo o rekiša kore di-receipt tšeuwe di dire di-copy o di file gabotse ka ra file book ya gago o bone gore okay this thing I bought it for this much and then le di-vet everything was this much ke re patetse bokete nna ke o e rekiša bokae ke tlo gaina bokae wa eda le di-transport courier and everything wa kgona bona rona a na business ya gago o berekela pele now o a gaina na goba are you working at a loss tlhokomela di-documents tša gago this month okay and then ke na le the chariot ke na le the 4 of coins well tšhelete e tla tla ka bophelo ba gago akere but ka mokgwa e tlo tlang ka gona a e tlo ba tšhelete gore e tlo kgotsofatša o tlo kgotsa le gore o na le dipelaelo wa belaela akere
and then ka mokgobarleng e ba le patience kana go o thoma business today o expect her business le ka speedinyana ino re bloom kore e boome ka speedinyana shimola santfa a go bere santfa a go sowe nako ngwe business a e kana ya tjanako so go fela pele o tlo feltsa bile o tswalela business la bona ka re no business ya ka ga e bereke eng wa itswalela santfa business e e senya ka rona o e advertise o direng gore e kgone go ba successful le batho ba epela dikosha ga se tantšhitše koshela go ba album yela o dirang wa e advertise kosha ya gage gore e tsebege batho ba e tsebe batho ba itheletše batho ba e rate batho ba itheletše ka bontši batho ba e download or ba e reke ka bontši a kgone go dira tšhelete ka yona so le wena go kara business ya whatever o e dirago you're going to do the same thing ga ile gore this is about ntho e thutetseng yona sekolong and then you're going to get more knowledge wa se fitlhe mo fitlhileng gona wa le ka gore o ke thute go fetišiša le gore go fetišišetša pele ga ile gore thuto tša gago maybe ke ntho e le gore eno ba a training maybe something like artisan e le gore motlho mongwe a se napo wa ya dikolong tšeo bo diversity di kae mara o tšwa maybe collegeng goba gona mo tšwa gona training center o tšwa mo yona ba e ba o trainer for that thing o se ka felelela gana mowe maybe o ka no ba o ke thutetše mechanical motlho mongwe go lokiša dikoloi so go ra gore o se ka feleletša gana mowe bea tšhelete ya gago next time o tse gore okay no ke tseba go lokiša dikoloi what's next because nna ke passionate ka dikoloi what's next okay next time o thutela go dipotolola jwala kore no tseba o dilo di lokiša fela next time o thutela go diang go dipotolola go penta jwale le jwalo kore o se ka ema pleketeng and then advertiser mmereko wa gago ga ile gore ke go ngwala le gona and then nyakišiša kudu ka go ngwala di-novel jwale le jwalo o nyakišiše kudu kore o dire di-research ka dilo tse ngwalang ka tšona gore motho a tlo go bala buka ya gago a be le interest and motho a tlo bala buka ya gago e se ka lemane gore is just a novel e no ba fantasy fela no but then e be le more information o kgotse le gore ga ile gore ke nna a spiritual person ke nna wena ngwadile buka and buka yona it has got nothing to do with spirituality but ka ra buka ya gago go na le motho le gore is a spiritual person goba motlho mongwe o yo consulta go a spiritual person then lokela more things about spirituality lokela some other things ka spirituality gore ge nna ke le a spiritual person a spiritually gifted person ge ke tlo bala novel ya gago ge ke tlo tla phathingela spirituality then I'm gaining something ke gaina more knowledge ka mošomo ka o go dirang as a spiritual person so gore lokela put more efforts on your work and be passionate about your work rata mošomo wa gago go rata mošomo wa gago ke a go botša o ka se boe moke o tlo nyaka go expanda go gola batho ka kgotsa o bereka mmereko le gore wena ga o rate le go ya mmereko mfolo go tsoga fela wa lakalela please it's fine for now because maybe o nyaka tšhelete that's why o le mo leng gona but ke putšho nna okay ka gore nna ke rate mošomo ko dirago ke rata mošomo so and ge le gore wena mošomo o ratago ga o na di-qualifications for tsona ke eng ntho o ka e dirang ana o ka se kgone go registera le di-university na mo e le gore goba di-college mo tse e le gore tata di-long distance mo e le gore o ka studiša o le ka gae o ka studiša o ntse o bereka gana mowe go tšhaiša wa tsa gore tša dibuka tša sekolo wa bala wa senda di-assignment tša gago wa ngwala di-exam o gare wa phasa mafeletšong o kry-a qualification ya gago wa kry-a mošomo o ke le gore wena wa o rata okay so re tlo thoma ka melaetša ya go tšwa go mangelo a rena re ko rena mangelo ba reng ba re animal kingdom re tseba ka re ga we have different types of guides re na le di-guides tša go fapana mangelo a go fapana go na le mangelo a e leng gore mošomo wa bona ke go tla go wena kore go ba di-bodyguard tša gago wa go protect from the evil eye wa go protect from bathakati wa go protect from the poltergeist wa go protect from dipoko from the negative energies jwalo le jwalo but then gore ba tle mo wena o swanetse o ba bitše ka mehla ga ba rate go tšhunyetša kore kore a se di-guides goba mangelo ga se di-spirit e leng gore di rata go ke kgomaretša mo rena goba go ke gapeletša no we need to call them we need to invite them into our lives re ba invite ka gare ga maphelo a rena and re na le di-spirit animals so tše leng gore go tšele gore e tla mo go wena e le ntho la gore kore ge e tla go wena already ka intuition ga o tlo ba tseba gore okay molaetša o tlišago ko mosolomso o gopola gore a di kgone go bolela ke di-spirit akere and then e tla bolela le wena
through telepathically ka mokgwa le gore e tla bola le wena ka gona e ka ba phofolo e tla tla mo go wena phofolo e le gore ya phela maybe mpšenyana no tla mo gaufi le wena go ba leba go ba nonyane e itseng a raven goba whatever nonyane ene yeue ya ba ile gore molaetša le gore ya o tliša wena o tlo kwa ka telepathy ke ka mokgwa o tlo receive the message ka gona goba ka eng ka intuition go na le tšele gore di tla go wena as the spirit e le an animal e tla wena as a spirit so re na le di-guides tša go fapana go na le ba ile gore mmereko wa bona ke o thuša ka di-project tša gago di-projects mebereko ya gago anything e le gore e tla o tlišetša tšhelete ka raphelo ba gago go ba le ba ile gore ba tlela just no answera di-questions tša gago o na le question ka ntho e itseng ba no tla fela ba go fa the answer ba fetša ba sepela so go ra gore go na le ba ile gore ba tla for that particular purpose ga ba fetša mmereko wa bona ka wena ba sepela until next time go ba bitša for something else again batho ga ba le ba ile gore bona ba na le rena 24/7 but le le gore ke mošomo wa gage go ba le wena 24/7 as long as o sa mo invite into your life a ka setle as long as there's too much darkness around you a ka setle there must be light around you all the time di-chakras tša o santse di bulege di be balanced auras tša o santse di be cleansed rapela bolela le bona there's no way ba ka tlang ba tla go wena o sa bolele le bona gona batho bangwe ke tlhela ke re ke ba consulta batho ba bangwe kgotse ntse la gore motho a complaina ka gore no mangwele a ka ga ba bolele nna badimo ba ka ba bolele nna goba batswadi ba ka ba tlhokofetse mara ba tle le ditorong ga ba bolele le nna ge ke yo checka mola already ba se ba mpontšhitše gore yena motho o ne ke mo consultang yena automatically ga a bolele le badimo ba gage so ka mtlha question ka ke gore nna ke re wena ke go ba respond ya ka ke gore ba tla bolela le wena jwang wena le wena sa bolele le bona remember that's a spirit e ka se ke gapeletše mo go wena kwena o phelang wena kwena o swantse gore o ba invite o ba bitše then they will come to you okay ke rata go botsa gore di-animal spirits ke di-creatures tše le gore kore they are very extraordinary and then ge di tla go rena ka mehla di tla with compassion kore di tla ka lerato le lentšhi e ka ba tše dingwe e ka ba tša go ba le mafofa go no tshwana le dinonyana ka mokgwesetse ke boletše tše dingwe ke tše le gore mohlho mongwe kgwetse le gore di na le maoto a mabedi goba tše dingwe di na le maoto a 4 di-animal spirits goba any type of animal phoofolo ka mokana tšona di na le a soul di na le a spirit di tshwana le nna le wena so ka nako ngwe kgwetse le gore kudu ge e le gore kgwetse le gore o motho le gore o ka no ba le spiritual gifted goba motlho mongwe o ka no ba le gore like di-chakras tša go di-open di-balanced auras tša gago di gabotse you are surrounded by this bright white light around you ke tsona di-auras tša gago di very very bright di very very pure o tlo kgwetse le o le motho le gore o rata ke diphoofolo wa kgwetsa go na le nako ngwe o no re o dutse mo dutšeng gona o ne kgwetsa phoofolo e itseng ka ba mpia e ka ba ka tseno tane o dula mo gaufi le wena ga se ba e rome kore spirit sa gago soul ya gago it's pure e clean mo e leng gore e invite those type of animals into your life di kwa di le protected di bolokegile di kwa di thabile di le gaufi le wena ka nako tše dingwe ka di tla mo gona ke ntho la re e tliša molaetša me itseng nako ngwe go tla a raven and then ge e tla mo gaufi le wena e go botsa gore ke mangelo ya gago ba botsa gore be careful o surroundile ke too much darkness o surroundile ke lehu o sepela ka re ga lehu wena anything can happen at any time mo ile gore lehu le ka o tlela then you need to do something about it cleanser yourself sepela o ye go cleanser o tloše lefifi leuwe gore kgone o di fitha mana ba gago ke ntse la re lehu leuwe ga se lehu le natural ke lehu le le khosa ke bathakati and mohlomong bile ga se le go fela ke ntse la re maybe pele ga matlho rena tla ba hwile mara bona ba tla ba shumisha soul ya gago goba spirit sa gago goba whatever ba ishumisha mo go wena mohlomong ba o dira something rena re tse ba tlhokofetse ba tabana ga so tlhokofala o gare wa phela ka moketekete so o tlo checka dinonyane tše di tla mo gaufi le wena goba diphoofolo tše di tla mo gaufi le wena ye nngwe le nngwe e tla mo go wena e tla ka message o mo itseng okay and then ke tlo tšea molaetša go tšwa go badimo a ke gona badimo ba reng our ancestor guides those who are on the light
But notice the signs. Already your spiritual guides ba butse ka di signs, ba butse ka the animal kingdom, animal spirit. So ba ba wena ba reng notice the signs. Ba re ba tata go wena ka di signs. So di signs tse go di tla mo wena o santse o di tsebe, o di notice, o di bone. Di ske tša tla mo go wena go tšela wena ga o kgone o di bona. Ka nako ngwe ba tla go wena mangelo a gago, your spiritual guides ba tla go wena in the form of like tšie. O kgotsa tšie tlile ka mo ntlong ka mo khobana ka mo gae ka mo jarateng tšie le gonana ka moo. Wena ga o tsebe o tlo no e bolaya go ba ga o tsebe o tlo nana gore maybe ke meleko e se meleko. So theletša intuition ao ka metlha rona e reng go wena goba that butterfly, theletša intuition ya gorena e reng mo go wena. Maybe phofolo gore e tla ka mo lapeng ke ntwela gore e rumile ke mangelo, e rumile ke the universe, either e tlo tliša protection goba e tlo cleansa motse goba e tlo thuša go lwa le di-monitoring spirits tše di leng ka mo lapeng ka seo sebaka, e di defeate, e di fenye. Ga e fetša diramereko yona ya sepela. So ba re notice di-signs, notice di-symbols. E re go bone sign eo ba symbol ewe, dira di-investigation tša gago. Ge le ra se kgone o kry-a melaetša telepathically goba through the intuition. Remember gore o kry-a melaetša ewe telepathically over through the intuition, over through any senses, over through any class that you have. You need to open them. You need to activate them. O ka se kgone go hwetša melaetša we go sa activate di-class tša gago, go sa activate di-chakras tša gago, o ka se hwetše melaetša yewe. So gore o kgone go hwetša melaetša we goba o kgone go notice those signs, then you need to open, activate, balance, and enhance your class, your chakras, your auras. Okay, so go ra gore mangele a gago le badimo ba gago ba tlatla go wena this month kudu ka tsela ya di-signs. Ko le ba ka tla wena ka ditoro, mara ditoro di ka se be too much. Kudu ba tlotla wena ka di-signs. Signs tse le o tla di bona either during the day o se o robale o butše matlho goba ge e le gore o na le clairvoyance, and then o ka di bona ka eng di-signs tšewe. Maybe o tswaletše matlho ge e le gore o kgone go activate your third eye, o tswaletše matlho, then wa kgona go bona wa ba le vision ya yona phofolo wa e bona gore e dirang. Then go fetša go e bona ka gore gantši mangele a rena le badimo ba rena gantši ba tliša melaetša either e tla in parables goba o no bona yona that sign fela. Akere then it's your duty o investigator o nyakiša rena molaetša ola o reng. Ge e le gore a se kgone go hwetša message ka your intuition, telepathy, and other senses, then you need to gore o nyakišiše rena molaetša o le gore ba o tlišitše ka yona sign ela ya phofolo ela goba nonyane ela ke molaetša o mo feng. Okay, and then ke na molaetša wa tšwa go the star ancestor sorry, e re follow the voice of your soul. So ra re mo whatever sign ele e tlotla go wena, this sign e tlotla in the form of a phofolo. E ka ba phofolo ele gore ke nonyane, ke ntwa go fofa like le yona ke re ya fofa, anything ele gore ya fofa, insect goba nonyane. So o tlo kry-a those signs, o tlo bona those signs wa investigate ka tsona goba wa kry-a melaetša ka tsona. Go sa kry-a melaetša ka di-class, ka di-senses, ka intuition, ka telepathy, you'll do the investigation goba wa wa nyakišiša ka tsona rena molaetša go tšwa mangelo gago goba badimo gago o reng. And then ba buša ba re in most cases you are going to follow the voice of your soul. Ora before ka tla ba re o nyakiša kae a kere theletša e re go bona that thing o theletše intuition gore na e reng goba o theletše telepathy gore na e reng goba di-class di reng. And then go sa kry message through those tsona dikutše ke setse ke boletše ka tsona, that's when you can go and consult wa ya wa investigator wa ya wa nyakišiša gore na molaetša o mogolo ko kry go badimo baka ga ba bampontšha phofolo e so molaetša okay o ra go reng. Okay, so nna molaetša ke setse ko kry-ile, ke setse ke e bone a sign, ke bone yona e tlile ka toro, not ka vision, ka toro mo e le gore ke bone this very big pigeon le ba le legologologologo le le very bright kore le khala ya kore bright white kore le botse ene le legolo le be le re ka le fofa kwa godimo kore ka mogolo ke le legolo ka gona size ya lona e feta le ya motho ka bogolo ke boneng.
so ba bang le sa tlo bona di-signs tša lena, and then ntle le yona go na le tše le gore ke kgona di bona ka mo gae ka mo lapeng ka moke. But o se ka wa bona sign ya maybe wa kgotsa o bona a monitoring spirit ka mo jarateng wa ile sa nona re ke badimo e se badimo e le a monitoring spirit. That's why ba re theletša soul ya gago, theletša intuition gorena e reng, the voice of your soul gorena e reng. Ge ntho ela phofolo e bona ka mo jarateng ka moke, then intuition ya go botša goba le wena ebile o kgaroga, obviously this is not a good thing, e go betiša letswalo, ga se phofolo e botse ye, ke monitoring spirit e tshwaregile, bolaya selo seo, mara o se ka se tshwara ka diatla tša gago. Okay, and then ka buša gape ka ba le the mountain, is another message from our ancestor guides, but stand your ground. Stand your ground. E ba le o ke tshepa, spiritually o ke tshepe, goba physically goba even mentally, stand your ground. Tseba gore na wena o mang, wena o ya kae, wena o tlo dira eng, what's your purpose on this life, and then tseba gore wena o nyaka eng ka bophelo ba gago. Tseba dinnete tša gago. Know your truth, speak your truth. Activator, unblocker your throat chakras. And sa botlhokwa gape kore o direng o ke ground. So ra roba bangwe le ka kopana le mangwele a lena ka tsela ile ya ya la rapela la kwa nageng la rapela kwa dithabeng la rapela la connecta spiritually le badimo ba lena. But remember, do not go there ge ile gore wa tsa wena se di cleansing tša gago, and then check le motho consulta le ena ka mehla gore na nka ya ke nnoši na, ge ile gore ka o nnoši but at least our advice goba ge ile gore na le tšoro santša go fe tšona before ka tšaeletše leuwe, and then ba kgopele ba o fe tšona, and then obviously ile gore ba re patela o swantše o patele because this person le ena o dira mošomo wa gage. And then o ye pele o ya gana mo o ya go dira mošomo o ya go bolela le badimo ba gago ba o ya go kopana le bona, because the chances tša gore wena o re o ile gana mowe gana mo thabeng o rapela gona goba mola nokeng, ge ile gore ga se o follow procedure, the right procedure, chances tša gore o šale morago ke di-evil spirits, di-poltergeist, di-negative energies ke ntši. So o seke wa leka wa gapeletša go ya mafelo aue o se gabotse mo mmeleng wa gago, goba ge ile gore wa bona gore ka se kgone o ya o nnoši, kry a spiritual person goba your mentor o mo kgopele a sepele le wena a ye go thuša go dira all those processes. Ke ena tsebang gore na go berekwa jwang go fihlile kua. O se ka kgotša fitlha kwa o dira diphošo dilo tše e leng gore at the end go sepela o šala morago ke di-negative energies. Wena o fitlha kwa o bitša badimo ba gago, ga o sa ba bitša the right way, ga o sa tla badimo ba gago jale go tla di-demons jwale, di-poltergeist, o bitša di-spirit tše le gore wena ga o di tsebe tše le gore they are not on the light, o feletša o bitša di-spirit tše le gore they are roaming spirits. They are roaming spirits. Spirit tše batho le ba tlhokofetša ga bohloko, spirit tše batho le gore ba tlaišitšwe, di-spirit tše batho le gore ga se ba robala gabotse, di-spirit tše batho le gore mohlomongwe e be le babolai, di-serial killers, jwale le jwale o feletša o bitša di-spirit tšewe goba even demons. Nabile o šala morago ke di-spirit tša o se tsebalege mo e le gore o tlo thoma ba le mathata ka lapeng la gago, dilo di thoma o mova, mabati a thoma o bula gaetseng, o thoma o kwa mešito, di-knocks, o ka re motho wa kokota goba go na le di-sounds mo godimo ga ntlo, and then o thoma o ba le ditoro tšela tša go tšhoša, di-sleeping paralysis, di-nightmares, o thoma o ba le ditoro tšela e leng gore go robetše o kgwetše o lora o robetše le motho a robetše le wena goba a robetše godimo ga gago. Nampile that's a problem, gore wena o buletše spirit se se itseng. And then Gaia, your mother earth, are wena are be at peace. Be at peace. Be at peace. Kore e ba surrounded by peace. Kore o no kwa o kore moya ga go ile fase, o thabile, kore o sena mathata, o sena dipalapalo, o sa nagane too much, o le at peace. Monano wa gago o sa kitime too much, kore o kgwetse o kitima dilo tše ntšhi ka ra monano wa gago. No, just be at peace. I feel the subtle tensions that you hold within. Ore o kgona go kwa di-tensione,
mathata le matshwenyego le ditlaešo ka moka tše le gore wena o di tshwere ka maramelo a gago o di holdile o di tshwere ka maramelo a gago di a go imela di imela magetla a gago o ka kware o rwele something mo magetleng a gago ntwa gona ya go imela. What do you feel at those things? What do you need so you can relax? Wa botša nna ke eng ntho o e nyakago gore dilo tšeo di tloge mo go wena ntho e go imelang goba ntho e go ja mo pelong ya gago e tswe completely mo go wena o kgone go hwetša khutšo o kgone go relaxa o be at peace. Are imagine it has now been granted. There is no need for worry. Trust in me. So here Mother Earth o botša gore o mo truste ka ra mathata ka moka le rona le ona le tšwe le gore di o tlhokiša boroko le tšwe le gore di bo wena o be anxious o be depressed o fole ba le monagano wa o nagana o ke polaya kore le tšo tša go imela ka ra bophelo nna fase o bolele le bona tšhela snefi fase o bolele badimo ba gago o ba botse rona botse wena o tshwenya keng e leng ka ra bophelo o ba kgopele thušo ba tloše mathata wa ka ra bophelo ba gago ba tloše dipalapalo tšewe ka ra ga monagano wa gago kgone ba at peace gore wena o kgone kopana le mangelo a gago spiritually ba kgone go tla mo go wena go ba bitša ba kgone go tla ka re ka nako mapala ko tla ka la gore there's too much darkness around you. Ke a leboga ba gagešo ke lakaletša mahlatse matlhaonelo kgwedi ya February a re kopaneng gape mo nakong e sa feteng pelo ke a leboga gomme ke kgopela re le subscribe le like channel ya rena le gotle notification bell le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago ke a le leboga.